ingi ere wene kulio kwa mweni witu ndanamba kumuthocha kana ndanamba mu introduce toma kwisila kwa ili tetu kenda 5 niyo namba yo tumani mukuve kana otwatie pia mitandao ni ito wa ndeni wa Facebook ni Mutongo TV walikandeni wa YouTube tu love ndeni wa Facebook na Mutongo TV YouTube ni Mutongo TV Stock FM ba ndeni wa YouTube na konga tenga likosia mitandao ya kwa yombe TikTok, Facebook, Instagram na YouTube ni Salsha Betty. Aiwambia nike ni single. Ai na bole neke. Ni single kana nizio kwa tamuno. Nizile au mantite we. Na we single we. Nondo kendo chambe wenda qualities sionde ela je mona sie vina o match sionde. Ese wenda sionde mundu faithful, mundu smart, handsome na mundu mbesa. Na mundu ina mbesa. Leo go vida yeza oligana. Yeza oligana. Right. Veke mwa asia. Mostly baba faithfulness. Naomba ategede handsome, agera mbesa. Lakini kende na mbesa na handsome. Naomba faithfulness. Utawadei. Kitaumana. Thank you. Na ile yuzu ni umwe ni vitu nyano on the operation tafutia watu partners izuni ambeni kwithe yu ila tena partners chathi chake ntachavikiana kunini bana kindu chake ile ICT sisi yathila weka sisioka ningwithe inti munenga bana for the first time antino akilungu kichamu kanta kwamba ndito nake bindani na bumi aka 3 mibitu indi today twinene amount wake antino akilungu kingi na tikaribu mthini wa Mutongo TV. Thank you so much. Ukeli musiaisia wetumia kamera ya wambo mutabie sitwa yaku kindu chambe umeto kamba weba tana chao ko yodo ande apart from where na hindi to mabuyu tulikandeni wa inengo siaku na kitumile kitu kama niti ba muthanyano munthini who is a good MC. Who is a good MC? Exactly. Wow, thank you so much. Na kwa ningwasia ne mubea ene ndia mukeria muno mwibala mwe ukamba uonde bala wabika na ndi yonde bala yabika kwa masito nitawa Isaac Mongoti asunala meke vandeni na indi twasyokeria ngaliko engi yu ala mumbisi alangi na monondo asuma kivande ne se muimesi nitawa MC Complainer so FM ile kwa ta ile ingi sialecha. Yes. You know ya kwi kwa ta Mutongo yabwa laundo bosa muzako nunu Mutongo FM de sobo ile ndili place ya ndo ya ni kala ion through aiwezi tuna frequency nzao ya Masako kukwata 107.5 inemewiye ye kwata ngina kwa kiateka ile wandika ngalini kwa kukindu chambe kwa mbobo seswa ndikwenda ikwata nenda udhiwa ngalini kwa kwike 107.5 nikana hii edeke so kulecha bahati mbaya unotwoselele swa ya kwata. Yes. Thank you. Nenda wambotabia kwa mundu loko siese kwa ibinda ya mbebyu utakwisi ika kuiwa swa be mwana kwa manana hakobo kumangala kwa yengi ya radio ambia nuona Mutongo complaints na mgole Mutongo complaints ni chambia TMC complainer. Thank you. So tutabiwe niwe mundu ala makuika ekati kumane okay na kwanye mundu ala nikanye nika maundu masiathi na maundu masiathi ni ku provide sindu kenda ni miye kwendeka ngaivota MC ngakuna OMC na ngasio kainge yukenda isindu sio provide sina kuya meiyo matent sio ndenga provide kila kingine ka ni marketing wena pia sala wako inukaonga tuiko brand ambassador ukesaidia ni twaendea na upush biashara asimo maundu ala neka Alright, na hindi you before you tuambe kufika maundu ni asu wika andonda kwendo mana yo personality ya kwiri ya idi ata ila waambie kwana waenikie wika na ni passion ya evo ya kuthisi ya thini ndicho kile cha kutumia ju cha kumotivate kwa sasa no say utena kwithia mundu ena kinengo cha kuika maundu masi ya thi bo ila passion hivi ya be kindu kila cha kusukumia kindu chambe either ni miele yaku kana sindu sio ndeini kana uko kwithila bai kwamba siathini siumetaba. Okay, jaumie mbali sana mundu ni jaumie ndini wane primary school be mwalimu wa Kiswahili watindia mbite Isaac Wafani so na by that time ndielewa kwitha ifani chao so ndio ko biko class 8 no kana mananundu onewa isungie kule andu mayambe ya urekona ndanesa unena nundu either ngutumia broken English alafu ndimetumia ndiake ya nethanika radius so area you andu megwe tu ine twatu mayambe yoleka
Biko wona okie by that time ndio na kana no niso ndia so one year sindu taithingo ikomonde. But you in my secondary school form 2 nigona okie ne school weta wasio Kesinga secondary. Nigona okie na realize ni mundu museo wandu nukesaidia no ne interact na andu ngamathecha nondo kwe parents they ni nyosu principal aimbia ile chando ndire chando ndio nona ne ngoma na tano ndire anisia na mwalimu online charge kokwatia MC over uo unaendea pesa ile yu naambia ona talent ya kutoka form 3 naambia soma news of school ila news ya kenda uye mawiyele uye na mavia okay sa ile yu inasia tata news na wewe yu alimomena batana kwa nondo ekweria wa strike mbinge but the moment inaambia yeke ndo takeucha control nondo wesa area nengu address mathina ma school nuku report yes ne man address na comic way yeah so area kenda nile indirectly yeah so area kenda ile na issue already na address ni after assembly mwalimu ataniita niuliza na hiyo kitu umesoma news ni ukweli ndimweaye so I be correct so yambe ovindu asiendo yu kumoba na I take serious na ke principal yu area no kunitoke ni kidogo nundu wa the talent so in terms of when encourage so area ni osani osolova kenda watchman yoki na ngovia mpya ndio kwa ndisoma news ndio sasa watchman no ngovia mpya watu wanafurahia na ikakuwa hivyo sasa nikajua sasa ndivika form 4 inaambia either nilika na besu ya net selo sana ya na nemu na yuko na kade band we school ndize nene ne utugu lakini kwanza yenge juta nase no seo nondo you ogio area you becha twakunite bandu ni na MC ungetuite area ni school CMBinge so area yune ngona like hiki tunaweza maybe nikuite utalekati wa some of the young MCs ku alama likite na make yake si tu abo wangini komanite na mwana na u akina MC Kimondio na you ages mundu be alange be na ma MC alama tuyeku ala tumense lakini numukie na mwa kama kwata industry na madika na wili kila weekend mundu suye na chathi na nduko saa 50,000 na toe kini yapi na mwe kini ya ndio siri chao siri saa ingi nona ota kwa nana nevi ndondo yeile isiyo siri siri wenda nevi ndondo yeile ondo mwana kwambia uga osa yu jacket wiki weria yumwe wako osiania na mawola matona yetu no thithuka na mbevo aya kwa kasua yueki ya vest so isi ni siri ku unaenda na venye wiviko maybe nukodie directly you industry ile hata nondo yu kila mundu twikide twidi kwa ne no wenda mbesa yes MC Salcha ona kawinye ndiasi yani MC nyendi MC ende lakini twikalo twili uko no mundu milo bandu akase mimi pia ni MC ukakulwa industry ile hata bala wa mithile na bale bikito yu na mundu wa muthembo suto na kwasi hata ndona kwasia hii kindu chambe ndukeke kindu kino ndwa ni withiye kiekwa kana ndukone ma MC mambiye wewe yuve mundu wewe itweba wa 50,000 asia nambona uya no ndio hiyo you actually when one okete so usifanye lakini hizo example lakini tio nego peange mekunao one sawa yo tare ni MC ngekaloba undu we user ngbe cycle nyomba usielite TV ukasisi okethe ya wano bandu tielite no gethi ya wendrena so no ni sawa yo siathini ngasisi ungethe ono labda kitio kwata ti kumumena kana lakini wewe ya ngwewe no tielite kilo kwenda ti passion no mbesa labda kana connection inekikie unaona area committee panaye mundu wake na ichiare kende wewe aona keka twetie nganya ikila mone yako industry utelikantino industry ili hata bala wa mithile na bala bikite oyu kuma bala na mithile na bala yuthi oyu ona sibe na change kinene muno nundu kindu chambe tene wisi weria MC weria no ninga bamutona na mundu kenda niwe client wakwa yupa unetene bala na wethi ile ukambokea ukesaidia nundu ona tene weria wito mutui andu maina mentality ya kwasianganya ni wewe wotu yuno
ni wetu eta tu hiyo sababu kana wango fulani tu owi aichama ni wone na ba tu ni ona ba kwa mundu twosa katua ewo tu mwaba yuke gugi chabitiwe nundu tene weria ma MC maya na skills cia we coordinate a new place ukesaidia yu MC ndauma masaa kwa yuko na chathi wote tene ndai yako necha nundu munne chathi era atangiti ni mundu pau iko koso watu ile ninga kwa uka usi mwene chathi ona ke era atangiti to andu make sio kuundona kana MC wa basa no okay kukuna wea nenda mundu la mo relate nake yes na sako ya ando ya nini kuweria mundu kenda ni wa wote ma friends make meumo wote kwa umeenda mundu la wisi ando ma wote lakini sasa unaona yuna kuna tuile ba ni si wena ando mende sianza wena ando me yute yuwe wena mashambiki meke tui va ukeke achario yu ando asine moka okay the other thing where ya ku social media ndia kwatite muno kukumanika kwa ku MC ku yethala isi lakini we sio yuni ngungu na kichathiki twi urekodi niki ya TikTok kionekana ndo market tuimeoka moneka choneka kila bambo aiweze ona mundu nuka uko na hii akambala me Mombasa batilwa mosa ma MC ala ma methe ayini mo matongo etiku i county ne ta ya Mombasa uyona mundu umisi ukitwika no masaku athi akakone chathi Mombasa na si eti hakuna ma MC lakini yu onu amina kwazekana maybe not wasekana nzia ya mitandao ni mwe si okay bena negativity ile si ukitayo lakini positively in a positive way ndini wa maundu masiathi kwasi kana mitandao ni tetheti wanene nundu yu uka mundu aiwezi yu TikTok is so random onagwisa alika TikTok yuka kule sasa hii imetoka wapi wewe asi na yuko ya no trade tembe wasanii na tia sanii ugeya mundu ana views kuliko musanii yuko yani ni kindu choki cha sani wewe ya mundu celeb ke views na kwanza wende sikie bandu ona weni account adi labda lakini abika nyumba kwake asunga aba nyumba kwake na iposti kaidi look at me TikTok is so random no we see it was for example Facebook tenondo trace Facebook lakini nenga na ki old school time woga gethe you updates ila ukwata ni si andu ala mwendu that you are friends with kana andu ala follow it lakini TikTok ona mundu you ni sakona hii ukangela kanyu enaonye nina scroll enaonye nakomanye na kind of okay let me use this but ndio mean kustigmatize andu signs and symptoms of HIV/AIDS yani it's so random too from nowhere aina alikande no comment section yani maya say kwani why is my FYP like this ukiona mundu aze hii nimefinya not interested ndio isiapie tena lakini point ya kwani kana yu onotonga kwa the way yu mundu client ulokuisa kukoma na akenda kuisi lakini randomly tu TikTok walika TikTok no postika indo na nekathi ikisha shoot ni hivyo mundu random tu mundu ukiona mweze neza kukoma maybe TikTok is a good thing TikTok is a good thing it is a good thing but ina depend wewe umeingia hapo kufanya nini it depend you nondo yuko angela kanyo nenge mundu kama ne abati na kuna imu ati break it is a bad thing na ile no wandu ala makoma ni TikTok madate yao bau na magavikia kutiane o bau na nyithe ti the in-laws lakini be imwe yenda through okay nongo nao cha kila mundu bingi siambia buna metu tabisio bau be imwe tikakenga ni be imwe sienda chago o yuta yule obeste na ndiye nake chathini ambia ile maana yemukuona motoka wakwa tuthia kangwatie kamera aina kumbe na somo manda saingi aba ina sio mwana njoni na mukulu endie ba sio mbia yenyewe sio naota ikwatie kibeti nawe sindi nakunie chathi cho iko huko sina ndiye na gechathini na kumbe na ge lai munengi yao yaba no kwatie okay aini na makunie chathi na mana ibira nesa I think you going forward you tikenda ai masiathini na mana vala nyota yakwa hii no example ningethia one example that something that worked ekana wangu correct kidogo ese ngalele valuka sio sio ya bigisiano valende tete valuka
Iko ne kwatanya neno ala yuge lingizi ni wethe siwa yuo baloga oithi yosa atibureka wethe ona wambo no ndwenda mbona maybe ekabu kuli ondo no wewe mukuni wa ciathi na ciathi mbingi loko na ni cia metwano no advice mundu aka connectiwa ila ita arrange marriages kana relationships. Do you advise that? Aka connectiwa like ukambika vandu kasi nina mwana wako na you know uko kama linga kana mundu mundu ambe yeye hawezi kubali mundu yandu asema atuotiana niwe wewe ha mundu ambe ko kito wewe ulinipatia mtu akona kitu kubwa na imendela maindu hiyo kitu ndio ilikuwa mzuri ku connect ando ina ile ro mu connect ametoke mwana wewe dawi manta we zikise nondo the best the kindu chambe chaivana newe yani magwata no kai through ndialika yani acha denenge yukila ke bokwata na ciana wo ileja ndukati ndebo kwatanya no ileja ivete bobyo azukia uma thank you and that songa nambe ndino nena nyoito mthenyani wa monte nenda tambe yu unaina nya serious uko nete siathi yes nenda kukulia we MC Musiono ila wasia this is a good MC who is a good MC? Okay, a good MC andu ni mola wasaingi ni kwate no siela siathi no kona siathi ko niwe ni MC uno sia kunwa no sia kunwa no lakini yuni ambo tungia clients yu mundu ni mesi MC Musiono MC Musiono la omite ya sindu sionthe ila MC wailiteika ti akunekemwe overdo na kinge iko na nai na kinge iko na yango MC Musiono lo obikia qualities sionthe ita ciale cia matukwa ciena ngalama ni kwenda mbesa ndo ita MC atuike no songa kia songe kutuke nduna kwata mbesa na bube na my expenses so MC Musiono wailete balance kenda ni MC ako kaka balance wosanya wa mbesa na wosanya wa mbesa either way in a polite way tikula kwa rasando na hizi ndika kuone bau laini ni utobeta kitambaye no ndabya wakati ya leo musieke lakini no liko na nzenge ukasi no ndwasa nienda kila mundu tu laini ni yobe kitambaye bau unaona sasa kila mtu ako sawa lakini ila wasi uyu ni waswichi na wese liwe wambea yu ni wamba ubingia you casto wamba ubingia andu amokie cha thine mambe yo switch off koloya ne mama nondo ile ese ando mausoma na my reflect nyombondo yetha wili ukondo ikana seno wewe yetha yekanya kwako so maima na mondo ne wa ithoko yuko we msimu sio ilete ubalance sindu sio ndekenda ne kusunga kuikere kwi too much imbalance nesa wosanya wa mbesa osenye mbesa na rate lanzeo na munenele wake withiwe wi sawa na we wakwendesha owe angili 5 ete we na wanengo 3 imwe aongela mbesa we baatu ukie mbesa ne wanengo 3 na we ete 5 asiani wako angili 5 no yeye mashambiki makuneko no at least umepata kitu na hiyo 3000 si mchezo kama ulikuwa umeitisha 5 na umepata 3 na ni mundu ghafla wa mwe ikoti yake kwanza ta ikoti yake no na ithia angilisiano ciana alafu kenda ikuma ni ya mundu ndukamumanye ina that way mutavia koti yona kenda ya mutumba mwene ya ataki go mwika tukenga yukaze musiese no wewe ntukenga wa twende yuko MC Museo ambalance ya sindu isio nde ukoka inge ku interact nando MC Museo ni wailete omana audience yake aloko deal namo uchathini nao ndukese ukawete basta kamwana uka so no sio MC ona chathi kitanambia akeka introduction kwanza ukesaidhi ni who ndukese ya pastor mboseke kombe kia kana wisoto methe wa mwitu akaete ile soda nyomba utesi isawa ndo isi lakini isawa tuyo lewe ndo isi ando mo lakini nikiuta nesa eka introduction ukamana uiso ko profession inaanzanga hapo wendo mana MC na MC wa ungamambe onagenda ndo wakisiechu ando metha mesi kana weni wisi kila kindu you actually you mistake ela you MC moka ko make ni kwa assume
nundu wendo isiba uyu ya akwe MC no kwewa no kwisa kutabya bandu bakwitethia na yu pandu ka segment ka kwa siati ethe we na bata wailete kuthi bandu bana whether you have come there before or not either yani that is the list kana ni kindu kila sensitive future kutabya bandu bala kuitethia ethe ni wotu tabasi yake tu expect you know everything na niwa kitumwe asa ingi ona kindu cheko kiwe kuli MC aina kuyambia ase ni noni ando mese lava sasa wewe si MC uko na zile qualification mungu ando matarajia yake ndani wonga mambe bas niwe sikila kindu kuni hicho kitumia MC mso ile tobika site tene tiko bikadatika mwiso chale kiambia sasta na bika sasta na 10 uende siki etho bikivu saa ile ambia interact na uyi ona manangi na company la yetete uyi eba yagwa nayo matavye yagwa na sawe ba maikini ile no matambwa dikanga kuwa mane babe mutumia uili no na utende to songa ndukese umusongiria ewe wo dikanga obo uwe buni wo somana be chama ni wakuno nena muno we wono nena muno we wona tumeanda tikata itano mandhondo mutila yunge waisisi ombo bonga wabika site tene yosu ni MC moseo nikenda we informed ndukakite ungamambe wandu withie wikita kwa mbamba yes thank you nenda tambo likanthini wa siathili nenda kunenga siathi tatu tambo tatithinga na mwendo musiesi loko siesi na wendi wa kumanda siathi siangi obika maini usu twendete no sungi yukuma bawithi ona na uma bani endete chathi wende ro chathi unikwe chathi niko unenda umuthi ngai kwamba meyo 50,000 so thank you nenda yitwambe kuna siathi tatu ndu pe siathi maybe utakuna baichathi ndakunda baichathi utakuna nenda twambe na chathi cha Mutongo night yu munthi ni MC wa Mutongo night ulikuja ni thabu ulikuwa ulikuwa Mutongo night ndi no nile ni kite kimwe lakini ngera media ono kwangeleka nyosi alisi ni mweki ya ona weekends utona ile ita yu weekend ula mune kuna nini isu ni na ekitri ndio kwa bika masako na bika masako sasta na yemu nouki ona na ngamia baso susenda naso aniani yaka na kito decide ni nyombanga kito watch ko thank you you teacher then cha Mutongo night twendo launch frequency nsawo ya Mutongo FM ni 107.5 ndiko lwe 107.5 na tuina mashabiki ngima bikite teacher then na tuina nundu governor account ya Masako no support ya youth muno na maundu ma talents ko nundu tuina sani ni umwekati wa ni alama thoke teacher then keu hebu nipatie ka intro kaseo yubau kaua ile tambo mana protocols ila si before governor ukambo imana onondo esodhocha governor direct actually onanyendia lete omodhocha pe mundula ina lete odhocha okay she's in the house okay ako hapo already okay na okay nundo akusupport wanarika mama zako na sani okay ita MC wena ngunenge idro kana ngwelesi nendo sama kanyo wendo sama naindi otondo mwisi talent ni sito bikite bala twabika na ngai embe ni wotu tongo yasia naindi nake batwina governor witu ulotambwite inengo sionthe no sisi area ayonja langi na itwa toje aye nyeni maana ono kupata mutiani director huyu kijana anaanguka tu launch frequency ya Mutongo FM okay Tadhini cha Mutongo night frequency ni 107.5 yes tu Mutongo night tadhini cha Mutongo night tuna mashabiki bau tuna sanii na tuna mbangi lakini tu launch frequency ya Mutongo FM it's a corporate nina ukwata you the thing is to launch USA mbete nizo che governor nako yai tadhini keu governor account ya Masako no bikite no bikite na inde be na frequency ku launchwa ya 107.5 ni ya Mutongo FM inde tadhini cha Mutongo night okay na be na frequency ku launchwa tu na ndinetha abo okay yuba na ilete olikati ngasia wase ni frequency kwata 107.5 ni sawa na indi otondo mwesi ni twende na ulika ukamba uonde na indi frequency zao oyende na ukwata ila nona lilikana nesaka na paani tutembelea tu nando ingi dini wa Mutongo night obalani tukwatite atongo ya nene kuma ile mbetane yo kamba nomwe ni Madam Governor wa Machakos County na indi biasa wapi kelele kwake bas
yuko maundu onthe ala magethe wa mayose lembetane yo kama tukela tuima kwata ndini wa frequency ya 107.5 sawa yuko ndi make sure the audience wameisema juu tuna launch frequency yuko nditi ndio meweta no inye ila imewetie malele ningwenda ulete the audience mame manne na mama meweta so ndio meweta ndi malekelia ndio wiwa maweta aina namu ya tuina uba maitambua so mheshimiwa baabire no wite moyo nondo apart from nye kumutambua ni wewe mashambiki on the mekata ni mama mutambua so esa MC challenge takiundwa ile toko na like everything ikuwe ni wewe tu unasema direct na your audience but pia na wao na the more wamesema juu ukisema frequency ukisikia wamesema si tuna launch imeanza kuingia kwa watu masikio yeah thank you tulike ndini wasi ade yusiangase nondo nibonezi wose ya lele wesemba nenda unenga upia ka intro yu mundini mutwano wa kangumande wa tasi mundu itwa no wekio wako amen yu wako wendo mbiki na mundu itara ikia ye ikia mundu utawalocha tae lela wambuga abuya yede akwa ambuya nela go pole mwana ngwendo kutunga aya ikia Musyoki yeah aweze ibabe mundu uthukuma bawitwa Kevin Musyoki yona tawe na yambe ya kuna report muno ya ndo itembeti ikianye munguti twende ikianye you kuambia neke introduction ya chale cha you tu chathini changasia na wewe nyeneta wa munguti kwa una kuntrimbeti kuja kwa yetomika yake kamba na akasaini no mwenda au tukuona kuja kwa wenda yetomika yake kamba na kuja kisungu tumia yake kisungu manda ya mundu ndiye tawa Isaac baba ya mundu tawa Isaac baba ya Isaac tiko bila itu yanye katuikie tuimba ivoni tuikie Solomon baba mundu tawa Solomon kanga ina ile timbinge tota utwana Vika kwa Kano mande zita yenge akatuikie Francis munene wakwetwa Francis munene wakwetwa Francis ngule kwa nikizaza kimbo na igenene kiguite masitu on the mamba hiyo wetonge ai ye we asi tukita ukaya ke kamba tuti ya kizungu we kakani bamba hiyo Kaini Kaini nebo Kaini nebo kunyona consent kwenda kandika ukwata nya Kaini tena yana aikwacha kwa hivyo tukaweza kalata msami muteta mundu mande sito mituki mando isito ya kizungu tukikie James baba James hakuna James thank you James sawa James ena mbeti wenda intro ya cha nenda chikone cha haya Mwaseo yuko mashabiki masia etase mwaseo enge mwaseo kana nombe na ogelia kwako yuko witha jaribu kukacha attention yandu sainga with yandu maile kuma imani sa kana nombe na ogelia kwako kana nombe bas mayogelia kwako nundu wanga iko tubichaba utubikite umundu tuna mutwano wake mundu ende sitoto kwatie James tukwatie James yandu is my husband timanthengi kwanza nalika na babe mundu toto ni James si ndakona tawamu bena wewe ko likile kweka lile na isoko ndi no yakatuke kyo mungu tie yanye tuka ya stress okay na ndi tondu mwesi omunde kwe chale cha mungu ti na beti mwino tanu ko kachate nicho bas maisongea so inaanzanga hivyo kwanza una capture attention ya watu ndio una make sure at least kila mundu yune wamba ya kakiloko ikata nundu be MC utoma kuna chale na muithio the la mutesi ni chao aisimbado yeah it happens kwa ndo my friends yes so iyo kitu binazi acha chao kiko kwa ni invites only ando mesi ni ito ni beti ana kwa chakwa aye chakwa ngeke achuko kila mundu nondo ese mwa kitambaya me ando ngilile kitambaya ni ana
Uchagu wendo enda mbesa wenethia wendo enda mbesa ijja ngamwale ga inyonde mugebu ala tangi ala muvulene mbesa ngabothe baadaye iko introduction little catch up like everything the theme of the day uketa byandu ni ngasi yange maikese ona tandu ngone mwaitu so nataja hao majina na unatambulisha watu kwa umbali kwanza yes akono nendele you the raw one the raw one chate to komani yuvu mtu ile to komani ya chathini nondo ndi nenge ma MC like njondo mailete ukona siari la me yokona kane kita mata byondo toilet to nuko na aciathi cia mathiko ici ni makatu aciathi la andu methitwo maikia na kitumi nikiwa na ila mwene nthi kana client ukomanda MC wa chathi maithe amenansi kanundu yu nisi bai mundu wesa kwiyumilia kazi nyene kazi athi cia mathiko muno ndueta lakini no ndu ai utaswa ni utwisiswa kila mundu wisiswa kila mundu no isi MC ndama ni wa aciathi cia maybe events cia hype kana club kwa kubi lakini wene tukwisivala kukinila bai na mundu waisa kuitangaza umwene akasi ati mimi nataka kufanya event fulani na akayunga myana cia mathiko na kitumi nikiu pere yaonena no mosa kwa MC wa aciathi cia mathiko ni it's not like the same ya kwa cia reason wewe ai ethano kwenda MC wa kusangithi mbesa osa MC swa ethano kwenda MC wa kusungithia team osa MC complainer na sindu cia muthembosu mimi no ndabi cia cia mathiko ni kiandu meki ano ndu bamwe masi ya mayika na MC musio wa chathi cha mathiko I did quick at okay kindu kila kingi kithande ni wa MC wa mathiko ni kwitha we compost ona ndoka ina kierere kingi tulia actually mathiko asun mailite iko na no mama kayothela so long as we na program mathiko mailite iko no keria ona kundwikia kana ni wathukuma nondu kindu chambe wati ya program ndo ilikienda maundu maingi na kindu kila kingi kitha kienda buni kwitha wiko boss nesa kenda ni saa cia visa twende kunune ndu kongele madoido maingi aya saa ingi ni ndwailite uboesha audience mathikoni mathiko kindu chambe ni wailite amba soma moods yamo ukamana no la wetiwe kenda ni mundu wa miaka yana managu noenda jokes na mathiko asema it's a celebration of life wao na baina kio kingi actually wao no like ina comic na mambo itakuwa sawa kenda nikana kanini kana mundu wayika hapo sasa uprepare words of encouragement so yenda ukakitamba umana the first thing ni umane no la wetiwe wa mana pa uno manondo uko na mathiko kwa kindu cha mbene kwamba mano laitiwe no no imana ondo nai we nae onde ni a family ya isu nondo yu kwa ndo yethe ya ni sawa no yang no etiwe lakini uyethe andu amwe titonekala na andu nesa so no to naithe ona mwandu menda cha thiki kata kithele awana ina hiyo mambo ya kulia mingi yuko wibetha aba ilu kwa minoma na ulaitiwe ni woma na ndo mathiko kuna na enchi yake no ingi determina ukati waciathi cio ndeilo kuna maybe kila wacia this is my favorite type of an event yes ni wete kimwe kana wese ni weta itatu no wete itatu no ndwa pasi ngasia ndwango ne moito isu ngasia na ndwango ne moito esi athe withi ya ngasia no kuyange masieta ndeo independent no kamba wiva so ngasia ndwango na moito ngasia na ndeo ni tofauti ngasia ni kwasia ndeo ni kuthea isu itatu nyene wane kate ndo kindu chambe entertainment inatakikana mahali pale na kwa ni wa majokes tisawa aya ila inge umya wa mbesa no etho yenda oneka ese mathiko newe kuyume wa mbesa no basta wesa ukitazi online and embo ekie basi na ti lazima lakini yuba no kwata outweka wako engu nao ndo ngina loss lakini wese a loss ndi so ku market like me iwezi ni market more than easy tatu nondo katwa ithi tatu niwoneka outweka wako entertainment
ni woneka ingi utuika waku wa wosi wa mbesa ni woneka ingi utuika waku wa time management ukoneka chari pia numera by this are it when the customer mau ni mera mailie bau exactly so mundu no kwana chari chambe ya saa kenda tuona Celestia MC namba saa 11 ni wa mina chari kana saa 12 aisi cha masala watu meana ndo wa coordinate aigwa moyo ayasia keka MC uno ne ando ingi membe yake kana unengi wewe time sele almost every time na mungu MC walker you are coordinate you abange diana amina chari na masala mailite it matters a lot you nasio ichade time management isiyambe ya balave mwene chari ona ndiambe ya balave MC lakini MC nutethesia nondo lakini bado MC onaka vika side saa 12 sia kwacha na mwene chari ya Yesu ni ka makeup kan baka skill it makeup by the mumande ni baka makeup na chadi na ekankutabia ona uguya wa chadi chambia saa 10 nibo makeup yale takwambia wewe kawiko ma site saa kenda wewe mukawe thamba no ibanga ti niyo yake we ti makeup saa 10 no makomete saa 10 no moni ndimamuka ni makathamba by the time you kwambia kumabaka ni saa 12 hiyo the program ya 8 tunaenda kanisani 8 my friend kanisani mtaenda 10 vaune 10 yuko time management clients maituma emamtwenda makanzi nayo nikenda na KMC balokuka oselela wese yitwangelekanya ndi solika bedroom ngukalalile kibeti na be undo nito no kabunyumba muno saidi yitita ne MC ona ndo emembo sio ndungi yuko usindu imwe sienda ide tukoko sio sala yitwa mina osala bas charine at least ba uyu to kutwairisi lakini yuko nyumba imwe sote hii ekenda wisaidi atu inatinda tobe tukanganite muno isikana wana mungu kumubingisa mugeso kule nako no upetela kuwa mahemani kami so the best thing wewe sasa ukipata ile wakati wako kenanga ino kuadhimeta na talent ya MC ona ndola kala umundu kamala umukoselewa we you take kumaba kubwa ikosa ya mina ikika yupa uyu mabika yu ambesi abao na indi yu ando nimeona wea waku we uno ya moseo ndo leaoneka pa hiyo ndo teneka na chari chambi ya late na imona masala waku na ndo ne yitila mailela mundu makosa matema yake by the way you can go appreciate we ba mwene we na thina evika sana na umeta MC habikio tene na ona mundu wa tent habikio tene maima moveto Friday mundu wa makeup yako mieku mwene na chide na thina you kila kinge choka mananga no sio tuka ulaina chabe no tuithukise no sio maka correct pe sindu itando yango ne mwitu wewe ando yango ne mwitu yukite ayando mabangi menda ukata musafara ayuma yenda ukata musafara utona ile ya timu ya mbele kie saa 5 ayina be mundu ngi mwebu saa 5 lobby idhamba na twase ne ba masago na be mundu ekidhambi yone na nundu engali na yumwenda ngale yumile kamerani ayula msafara no mumwete ile ese umailovi okay musafara okay kumojoin musafara ayina nundu ne umetie munongu luvune na aya maithabu no go that yikiwiche kike kwa loja chao siahazi muno time yuko at time you ile ando mayo keep time na ile amwe mabikiete na masise time mabikiete lakini be mundu ebuose leiwe na yino mamwete ile na tiwe mwene chathi tiwe chawa kitete ila no blenjete muno kana nwe na ngali bas na ndatilike indeni wa segment inge ya you challenges ndo yine na mathina la ngoma nana monta to koma nana motu nitamathiane ne nikana nake mundu lo ibayo kubanga chathi akibanga abange esi please ethani mundu wangali mundu si wangali umubange tene na ethani uboa time umangoboa time management lakini ka MC mwena tutabye amwe katwa mathina la tukoma nana mo kana mundu wa MC challenges let's say the anthony wa industry taya mundu na ndini wako ila ku interact na client yes we interact na client mathina la to betela saingi kindu chambe ni kwithiwa party imwe ya timu ile kumbanisha mwene chathi ikwenda na vengi ikwenda mundu ungi it's now it's the committee wow okay
this is the first time I'm hearing this challenge. Yeah. They want to be like na this year niona challenge. Niona challenge. Nichona. So yuka ukethia peano methia ni na kuchathi ni fulani. Ukuna chathi na mona uya waku ye museo. Na makwetwa gusukumia ukuna chathi ki. Na bo babe yangi manene tena MC ungiwo paumangili viviti etu kunenge 10 manenge committee member omwe ngilisiana 10 ku anwame commission so ando timu eno ngwete kweko nitona era yune yayi na wendi museo ndo yonye we wa na kebabe mundu ngiwe usukumie mundu ngi indi tundu wa ya museo indi nundu wa kiloko ko faidikabo. Yes. Yuko unye ngeso ambeyo tabia yene chathi. Kenda ina chathi decision imwe tasia MC sindo imwe. Keka iba toneka make yourself is the best. Nondo yuba amdene ya committee nenze one bange ya mwene chathi. Lakini maunenge mwana otakuta mundu. Usa kuena ngo yako. Nondo ilo isotu ikono etete na buyi batona uma kemena. Nondo committee ne kimena chuma hata na chari chambi ya balukilaba siathi mbingine siambi ya balukila ndene wa committee nondo yupatie muleile mundu wo yoka chari no kethia ni kubothia MC yo nondo wono na leilo mundu la wo manenda no nekiata so huyu mwenye alikuja ni boring so hisa ile ya wisani wani kiando maboekete kana mailivu na interact maiwa moya wewe ano ikule makolio na wewe laini ni wewe na ko wetu ambia hata ikule na tunaweza iwa bandu sindo isi umaba isije ile challenge chuma ndene wa committee Pauko committee muno thank you kendele na kaingi mwi ai tena asa kwite ningobanite na osiathisu ni kanika kidugu cha wedding show Mutongo TV na ninenda osiathini yukote na i wedding show ni anendete kwika makeup na wenda ukase nyeni nete ndiye OMC usutinye na mwetie 20 meeting na committee niyo ya musakoye committee niyo ya musakoye na yumene ikala wizikana ila committee yoga ya push na ndalo nengete kianda cha kubange ichathi na committee niyo kayekala nthia asiati twenda swa tikwa na munguti na kuwe niwisi munguti nundu wendio chathi cha mwana wa mona yela committee yoga ya kwe we kala nthi twikata na nuso makoya ai relax tukupangie yukiza kwenda we mwene chathi lakini tita hours kila ndo nae ya ene chathi committee nenzeo lakini coordinate yondo kumandia mbesa sia eva siendo lakini decision ni mweta sia service providers kenda we able imeke no imeo ya wende ne kumandia yondo mbesa siekata sioneka lakini ni sakuye ni na mai choice wizi sia mbinge sia ila na la mwene we say wa mukawa kasia aya we client ingezeo onasio kaika kuya committee ya kwani yaise mbesa sia kuye mbinge lakini maukuniasi munondo momeenda mundu angili 30 maukuniasi mene sawa nga kuongela mbau so isune wisdom mundu stimo tumano era imandondu uyu kamukunia chathe nulu ni wese ni woni na nikala kila mundu yaniwe everybody goes home happy na kwanza yambo kutumia mbau wesu na igwa maukunia me 30 kisha paenda au mundu la usio mundu la mwe ndane yakunundu wa wia lakini yakunundu ni wonete wia wewe siku ya ndo na twenda na mokethia wichari niki ni mwikingi bana ni mwikingi na friends ya ndo asu kuno wonete wia wa chao na muyoko mu challenge ba mande mundu ngi withia we na we batilu ati ndaingangana na committee ayamwa tulikendino wa challenge silenge timina okay challenge silenge itisia pia ndine wa siari ni sitwa yetu na weta ni lateness time management ni kwata tu na menguza kuwa ndo mabiketene na the more abikatene ni kunake MC withana mwana museo wa undeliver MC abi mwabikatene na MC bona saa siambia twasi chari kesio chambia saa muonza na nusu chari chambia saa muonza MC kenda ni wa deliver ni wailete ku deliver lakini okaambia saa 10 aya challenge kila kingi nacho kidha kinga waya athuko bimanga i sometimes athuko bimanga isa ingi ni moka okethia nimeenda ubine wa munosa ukethia yu pasa wewewa tapanya natike 10
na saa ingi ndio nake sawa. Aya bado ndini wa time fe pastor maenda like makaendo imuno yuko uba witu ka saa ingi ukesaithia ni tuano yuko ukila githaki kisione kwambia chathi tene nigenda pastor akwate saa ciake nzeo ndio unengete pastor saa nzeo ute umulimitia na akenda kathi chao ndakathi muno withia ni sawa. Thank you. Nenda tulikenthini wa maukulio ma muthia hala twende ni kumina na mona nenda kukulio ndo wi market ya apart from word of mouth kana kukomana na ndo cia thini kana kwa jumla wende ikonda biondo wi market ya thini wa uyono waku wa OMC. Okay, we are no kwa MC mostly. No, nasi marketing ya kwa Ndevina kwa market. Nundo sometimes with ya you can dawe kuna chathi. Na chathi kiuno kiendesie ni kunete nesa. Ando ingi moka chathi ni na alamera na siathi next. So marketing ya kwa Ndevina. Na so long as we kuna we amoseo, we MC ndiye sai wa MC kwa siati no utumite mbesa mbingi kwa market. Akenda byo mwazi ano utumite mbesa mbingi kwa market. Iwewe makosa. Nondo kuenda asiathini. Nivita yindi biyo mina chathi dimina ndi ya maikinde ando moka abau. Withaba nenge namba yako. Nona yuko uwe yesa ile yawe la yu wakuna ni wo wauta. Kwa unye we wako mostly we wako moseo ni wo une market ya nye die market ya. Kenda ni market ne ka to kitase no kwilela video sia kwa ndeni wa social media. Wela munene nguna wa marketing no wosu. Thank you. Mundu no atwike full time MC atena ndunge wa kwika nake kala maisha masio. Tene unaiweko but you watata no kaya miao. Why? My MC yetu ingevie. Kwanza twina we wendo bwanana. Yengo manete na client bikikambia we wakubwa wakaya we yakubwa wakaja we yakubwa wakaja we yakubwa wakanya kanoge saidi ya mwemesa ne mwilelo ma MC ya 5. Muyeko ko Barrison. Ukaandika MC bu TikTok. Ona ma MC meba. Na you thinola wevo ni ati. Yutanye nina chathi umundi. The biggest challenge ilangetha na uno kusa kwa MC. Nini siwe ya waku, nini siwe ya waka yeye, nini siwe ya Kimondiu, Prince D, nini si rando ta MC 20. How do I choose? Yuba uwe. Na niweki tumungueti yeni kanatu koneni, who is a good MC? Yuba uwe, ukachusi na mbo kutaithi ya buku wako, ukachusi very tricky, na ukasa kuwa wisely. Nundu achao, kindu chambe ukambe ya basa. Wasi andwane ma friends mako. Yuko chambe ngenda friends mako. Na nini siwe ya wo? Yeah. Ndio lea kila mundu ni friend wako bao. But kenda veke ndo wile tembo sisia. Kenda ndo ana. Ukambo sisia mundu kwenda udeliver e-service. Indi tiondo wa mbesa muno. Indi tiondo wa umake chathi chako. Kile kikalafu. How? Kindu chambe wisaidia ona mwili mwinene ya chathi. Nwiwa ayu jaribu kutabia kunduto no kwata kina na price nzeo. Ukisaidia no kukuya kenda ni maema tuyosabana usiera chief. Kenda ni maema ndukose masako tuitukose wote kenda matumia transport nini. Yumundu usi ni mundu waku. Kenda ni decoration ndukatinde umite decoration ni lobby. Tuikwatanya kina na nundu kina icho kiteye wote nicho tukakuilobia ngali toete ya nomoko kwatanya. Umundu usi ende na find out undu budget yaku ya chathi ikailo kuhusu ni munana. Lakini kenda bya mundu ko kawise we mwene ona muinena nde ukutabia chathi chaku undu waileta ukibanga indi we enenia we mwene undu wo kwenda. Itakuwa no gangwene ndangiliana. Nataka kwa maana ngi ndigwe ndina kuiyoyana. Na baye wenge moya. Na mwiba ndo na muyonge waikuya kila kisa wewe unandesa kukulia ai chathi ubikite ba mundu museo na MC museo ona client automa onema no munena siaka mukulia kina ne wikite no kwatite kina no ukesaidia mundu apart from chathi no enola umundu uko saidi ya sasa huyo ni rafiki yako wizi manana wae manana u Francis ambe anusi sikilunguke Francis kioko ni munene wakwa uloko tumye kukwito nene nondo na yu ambe ngukulie makulie ile atatu ikuli ambe ngukulie your most embarrassing moment when they ne wachathi most
embarrassing moment chathini ni chathini we chathini esu twasie mabindala mathuku we chathini mabindala mathuku ukomana na mota MC kindu cha mbe kutila liu ukatila liu kila mundu atakwete liu ukomana na ndo athuku na kwa support tukachathini kwa kunyoteyu nyene mumasia lakini chathini ndia nukitota uni wewe mundu aja ole utowe saisi enene abaona ndo mweno la wanene uno aongewe golia tochaku saisi ndo mwene aya angeno se anondo akamweleka kwa no joke tumi yote ana witu mandu menu kama baby madhari ndio sikio tawe nila time tu asia ndo tona ida wati lale uno ndo time so isinemwe ikule nyingi chao your most funniest thing kwa event ni introduction ya kwa ni I notch aya Steven Chalo ambia hi, say hi to that friend of mine. Yes. Ni rafiki yake asuna mweka tu matumani masami tu mama adela matumani ala mevo onde tu hivi masoma nenda kukulia event ila wa ikelo tona kwa se this is chati kila wiki kinene maybe kila wiki kinene teacher we proud of maybe undabe kila we wake ni cho akonyenesa na chati kila cha ku challenge yi muno katwa se kila waika ngotabie se adile kila challenge na kila na cha kiseo muno okay chati kimo cha challenge ye kwoseo na bikie ndiye se kila naendete ika lakini kila yuna bikie ne thia ni cho cha tumie we say thia yuna maondo ino na mekalo why to chati client akuite no kathi kanini my friend navikie neria ngalikwe maema yana kusongo maema twasi 15 ngalikwe nge 15 ndiye navika chathi kikitwa kaveti kila vandu ngina kuonde nengi na kuwa ngina wendete chone weza ithi hakwina kaveti pala awi masavia wethia thiema ona ingi wabia wao yobalika kuna bigio na ongamu wethia yunonje bana ikitaona mwiso ni kuyo na kila kindu baucha na mundu acho kenda ni sound by sound engineer kila kindu cha bangiritwo ke saithia niki chari chosungu na kana ongela kunengwa meo newa kindu cha mbeva watu enda entertainment peke yake ithe tulienda kuruwa mbesa yuko ndiye na kuna chari cha mudembo so wana client ikuya pa ithe tulienda mbesa we just came to have fun entertainment we have money prepare do you have enough songs chicho chakwa chicho chakwa customer zambe client sombe ndenda ngwa musango hata kidogo yuna kulia kweli ibane ambela ba aina amani yamba ikiando itamba sawa lakini ni kaifanya ikakuwa successful lakini mundu wako ambao koma nacho usi ndo wako mana kingi you to endete lelo wamani yewe nukito to ngale baiki ndo koma na asio mu koma na isamulelo ndo le ambo telema onakenda no ukata obite so nasengie jale yake ne beto mwene asendenda maundu mambesa inondo nakakili kangi kambukia itina yu naondo ndai na confidence ya umukolia nenda mwe anoe koto kosombesa na itu ye kosi yako tumi ni masawi tunu madhala yes. Nenda utunegelele mitandao ya kia simu nenga mundu ibayo tusiaisi yes. Namba ya simu bala mundu rona kukwati akakamana nisi kaingi juu ono twamina kwa asia mitandao ni mwete thesi musiaisia na client kusakwa MC ulo kwenda nani usioyu ila tunenele ni TikTok mundu usiwa thiasi esa akusachi obu TikTok amambe undu uyeta asisie tu video twaku nikanabikie na kusakwa na indi otawe mwenenga namba sia simu yes na ndi mwethukisia nyeo tondo naise netawa MC Complainer Swa FM ndi ni wa Facebook wembedi aba MC Complainer Swa FM ndi ni wa TikTok wembedi aba wana WhatsApp ni tito no man the WhatsApp MC Complainer Swa FM kila bandu MC Complainer Swa FM ona wande ko swa nekuka yuko unirite to none ka ba masako nye ni thana meiyo maema decoration na MC na wina uya waku no ku market uya waku namba cia kwa cia simu ni tha o namba imwe 0757 29 29 46 32
07 07 57 29 46 32 na mundu ithona kindu no wamba utuma yeah no M-Pesa M-Pesa thank you nundu akoka ni muveni kwatia mundu la ese interview ndana thima na they confused kusa kwa MC ni wakwata imekatwa tips ila si umutethesia chama no ama decision nzo yosa kwa MC ti ya committee indi we mwene the client yume ndai mundu la na chathi na confused ama kana no wewe kana nundu chathi ni chaku tabia chathi nundu ni chaku na chathi ni chaku isa kuye MC ndukapike chathi ni chaku tindo thatete kuyase kana committee ni anaanza kuyemeka artist you ni anaanza kuye MC you de kwetila ni nenda nekio last media please kila nyena so omuntu ona kwanikana committee ndika kuteithesi ikuteithesi lakini ndika kunenge mwamundu wa muthia wa nula ukukwikia chathi kana service providers maku tuko mana metani na bena mambe ngo kethiba omweni Francis Steven na kutabia message lingi sio ntesi tumitwe ne magethie na mundu tatwane te wangethi atabathali manda kibeti sailote utwana wende no mbingi yawe yakwa sailote unenga ne namba we mundu muka wende no mbingi yawe yakwa nenga ne namba twana ikisi ano megale na wenda tu itasalisha beti wambua weyo tuko na ingi nthino wa kilungu cha inengo na mikalile na mwano CCTV ni etwa Steven Chalo saa ile na nusu sia weyo nitawasalisha beti wambua na weta masito keli ni wani changanya tinda nesa inu ni mutongo.